Pa to su sad zadnji pokušaj potpunog odvajanja ukrajinskog naroda od veza sa Rusijom i kulturnih i istorijskih. Faktički to je jedan isti narod. Taj Podoljak je inače zadužen za te ekstremne stavove i on je sad i rekao povodom hapšenja i mitropolita Pavela i svega što se dešava, hapšenja sveštenika, bukvalno im oduzimaju zemlju u Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, crkve pojedine nasilno isto uzimaju. Pojedini zvaničnici su rekli da ih treba razmenjivati za zarobljenike ratne. Ne znam da li ste pratili. Da, to sad nisam, ali eto dokle je to došlo. I sad imate jednu situaciju gde vernici Ukrajinske pravoslavne crkve dolaze, kleče. Imali smo priliku da vidimo ovu jednu ženu koja se moli Bogu za ove zločine koje rade. Jer to je zločin. Ta Ukrajinska pravoslavna crkva jeste pod jurisdikcijom Moskovske patrijaršije, ali Kijevska Pečerska lavra je kulturno dobro, istorijsko, duhovno celog tog prostora, gde oni nju ismejavaju, igraju oko nje, nazivaju je pogrdnom, kako oni Ruse nazivaju, moskaljima i tako dalje. A s druge strane, Podoljak govori da ovo je idealna prilika da se pravoslav, u stvari svi sveštenici i sve što ima veze sa Rusijom sad pročisti, jer u Ukrajini može da postoji samo jedna crkva, znači ta raskolnička pravoslavna crkva Ukrajine, koja je dobila taj tomos 2018. od Vaseljenskog patrijarha i sad treba da vidimo u stvari šta se radi. Radi se generalno na napad je na pravoslavlje i preko toga na Rusiju, koja je ostala dosledna nekim svojim kanonima, a imali smo priliku da vidimo da je sad, na primer, Vaseljenski patrijarh posetio Litvaniju, seo se sa premijerem te zemlje, ali odbio da se sastane sa predstavnicima pravoslavne crkve. Imali smo priliku da vidimo Litvanije. Imali smo priliku da vidimo i kod nas. Evo sad pre neki dan je bio i napad na našeg vladiku Irineja Bačkog i patrijarha našeg Porfirija. Zašto su oni podržali u stvari Ukrajinsku pravoslavnu crkvu u borbi protiv ovog bezumlja, jer ovo je bezumlje. Šta ide posle toga? Mi smo to mogli da doživimo i u Crnoj Gori, da se išlo ka tom cilju, isto bi se to dešavalo, apsolutno, ista situacija. Da, tako da šta sledi? Sledi, znači, već se traži da se liturgije služe na ukrajinskom jeziku, ne na crkveno-slovenskom, kako se to do sad radilo. Također će se sigurno svi sveci koji su u suprotnosti sa ideologijom Ukrajine izbaciti iz... To je ideja. To je ideja, to je neka ideja, to je ono što može da se desi. Tako da uopšte ne treba shvatiti ovo sve naivno, jer definitivno cilj Zapada, odnosno Amerike, je taj uništenje pravoslavlja.